सो हेलो गाइज वेलकम छ हजुरहरूलाई मेरो सानो मिनी ब्लगमा। आज हामी घुम्न गयौँ, यसो घुम्न गयौँ है। अनि बल मैदानतिर कन्टेन्ट बनायौँ, देख्नुभयो होला अब यसो होइन। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। घुमघाम गयो, यताउता गयो, कन्टेन्ट बनायो, राम्रो राम्रो फोटोजोटा खिच्यो है। अनि अब सो ड्याडीको कल आयो अनि घरतिर लाग्न लाग्यो अनि हामी पसल रोकेको अनि नास्ता गरौँ भनेर हाम्रो त्यस्तै भयो, नास्ता पनि भएन, पसलवाला दिदी हल्का बिजी भएर अनि हामी फर्केर गयौँ यसो घरतिर। अनि नाइट आउटमा हामी निक्ल्यौँ भकुन्डा मेलातिर यसो होइन। कस्तो रमाइलो भयो सो। अनि राति हामी केटाहरूसँग घुम्यौँ यसो अब यताउता है। अनि ल धन्यवाद है यति हेरिदिनुमा। ल गाइज बाई बाई। जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले। अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो, सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु होला, धर्म हुन्छ।